My father. Hey, Khambane. Oh, ku grand. Oh, Oh, kusengathi nirelaxile sikhipani. angisho bohambene emakhiya lo mtsala. Wena la mnakethu bekufunde ngayo ivule ekucala imoto wakhumula ama-plug wakhipha ama-oil filter wangiservisela yona. Cause i-service kit ikhona la mnakethu. Kwendando ukusave ipetrol wendani ngalokho. Na ukhuleka mnakethu sonke amapholo so. Le moto le mnakethu ngicela ukuthi ungifikisele yona uthi i-service nase ngisuka lapho ngiyahamba ngiya e-Sun City e-Super Paul. So besithi ziyakhala Mo Sun City e-Northwest mhla ka-28 June 2025. Fika ndofika nje. Ngale ngale khuleka mnakethu ngasuka eMathule Youth Center mina ngana fan belt le moto le into ne-spare wheel ngihamba ngongena phakathi eHartfield ePitori. Hawu kunjalo. Amanyalena bhuti ngeze. Oh khuleka Nekele wathatha impahla ngemali lenkeze ngawo. So thini manje? Lutho. Okay, mnakethu lungisele le moto ungifikisele alles fixa everything fixa konke lungiswa inkwami lesa yakho nawe e-Tip Top Tires and Auto bayibambe ibe top notch ngilungiselele lapho lami lase-Sun City e-Super Bowl sithi #siyakhala Mo Sun City.